persautaan niya sutun nani. Asabe kamu jo madalo musik na ubarto si Butima. Na William Angel. Ole
Jadi di hamuna permusik nami. Alana ning pasatun nangkaranon na mahami, baik kamu majolo musik na upartu siate. Wala deh. Imadudu dinarohami di sok pasahaton songon anggaran dasar ni pumuatan. Ia anggaran dasaron nasian dus nirohan taro itu tuhamuna amang boru nami bona suhud. Jadi ope amang boru ison neng rohami pasahato silas nirohanami tu raja ni amang boru nami marga manurung. Jela ope amang asabeda amang madudu musik nahong partisi. Penampilanmu
Jadi gabe matutu jala horas, horas ma jala gabe. Di hamuna raja yang gidolinami margana babay. Bisa tutu nunga di pasahat tamu ima sinamo di boruta. Ima jalaon nami matutu dison ima jabar titik marakku. Tutu matutu ang gidoli. Bisa tutu mar kahamaran di mahida tutu dison. Dilo na tua-tua tutu asa tinalik la dorun botar botana. Namar hahamaran di mahida tutu dison noy. Saluhut na akan anula di tengah tadi hutanang di balian. Dilo na tua-tua tutu asa emeli sita batua parlinggoman di si borong. Di mataro atong namar tua horas sita namar hahamaran di baroron. Asa sahat solo sahat tu botian di garas toho di rotang di bulan. Sahat matutu hikaliling mangulu sahat tu panggabian jala toktong. Sahat tu perhorasan jala toktong di pasu-pasu Tuhan. Jadi apa itu tuh songoni mahatasian hamisan hahapar hudul mula mau lihatin matutu di hita saluhut na gabe ma jala horas.
Jadi kon haposo Iwa mangalah ulos pamaray mah nami pamaray opuriko le nggur nami tu si mangkok kon ama depan ogo ninja tu bapak tua ni pangoli alai dengan jala bejas pasu-pasu ima berek kamu siap kota di kota berkite bisa olah teh tiba musik kami
na manglosi barang manglosi tujun ko na mamot tujulan na rin asa totok kamu siga jengumur do cito pinopar tujulan na rin asa horat kami na pasahaton horas mahamo ng burunam ilog na burunam na majalo sirobuti mahal horas Oras ang napasaton, oras ang mga kaributin. Saras gusto na magburu pa ni manaksihon na huzalohami bersuciat sa paraman na kinom maulos na asa takas kita di patorangan jadi di sana di hamuna bere nami do guru nami mahmola di bere nami di sokubok kami do ulos sa paraman senda dua ni bius ni pungami siang na opat nama berburu torok gabi anak kanan do horas mahita sa luhuno horas manahulo si ham gabi cara horas supasantang itu lama Iro siyan tugas shopping na sa Cipahutar pay ulosi ba doko kamu hata mo to Pemasana ulos ng burunasian. Memang rodo na tuwatom sa bulan ni kasunod. Ayan ko na tuwatom sa tahodo adong kang benok ko inang nasumar na tuwa. Nang mabering ilang uloson holoki mabering. Enang Jadi songonido lang dihamu akabere. Molo sa Cipahutar holo na kami tumuloy. Anggo pa inundun harga na baban na disoto. Jadi togasi hopi na disoto. Jadi kopurjulo mereku tu akahula-hulam na disoto. Ate bere. Jadi anak nautikam na mereka akahula muna. Jadi omar rombongan ni togasi hopi na disoto. Langsung kamu na ngajar. Mau lihat deh. Kita hintala
mola te mahita tutu hatta pantengan basai. Jadi soji kodok-kodok ku itu hata. Karena dia yang pertais. Kok mau itu? Jadi tangis juga. Tangis sendiri, tas niro aron itu. Kok mau itu di hatuan? Dah, itu ku. Gabi mau itu. Lah don lagi. Ada di sini ku ya adalah suratku itu. Tak don lagi. Dah lagi. Jadi semua ni mah atas ya nau. Ular ya mbak. Musik. Dapuji Batu Hatta, selamat sore. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah? Setialah, setialah sampai mati. Oras. Son, ada merasa hati-hati dari guru nani, doa nami doa nami. Mau itu nomor 2. Harus serta ada masyarakat. Ada sa naik dong, tang mangoli dope, tang buero, tu, lombo persen itu. Yang dia mau itu tuan, tertimbul lalu kami itu kami. Manggora mai senelo, manggora mai senelo. Ba ito do like ko nung nipuka hamuna par sa ribeon di sa daryon nung namadon si tayo do hamu di taon-taon na berikuna kana uy hamu marungkap di pasado Tuhan sayang dia mahamu ito like ko hatong pamuli ni jador muna asa sangap hamuna di akanina tua-tua do dia kaparsao tao yang dia matututu hatta di mata nomor 2 martinagi marbinege asal dia di bar sarabia munai gawe hamuna gajang ubur muna suak songni di ekonomi muna setor menika ma alang adomu pasar yang muna au balua lima mau late abak produksi ni tahu mau kita produksi Setabi Raja Nabi dari nasib pakai bak fikih kita selima kata orang langsung diulusuk alana zaman orang bagi nama sejam tayo itu tak boleh ada songori masih kami Iro, todo cima. Jadi sakita na martino Roma. Kama bari tagari. Bari ta ora. Sulan na ro sa aton yo. Ya orasan na pasato. Oras sa muna matalo. Ultima. Musik.
takas do di botohamu molo opung doli dot opung buru mengulu dope jairak tarap paham itu son tangyang mas tangyangan mahita salud dan marhula marbur asa tu dijengar yolap tu ipas no ni opung munai bison di pasang tu pungurunain ulos unang ma berek kamu asam nuloson tu kolong nirohani pungunai ma asang giat totok kamu jolma namar bisu jolma namar staran terlububi mamuka keluarga na baru sulugari sulumamora mahamu tujuluan narion lasuak somonima ulos sian tulangmu siak kangan opudean jala tona nasida tu somotia penuain rupa di uloson di pengiru tulangmu unak paurok bereda si pakyo muron akatuadat si pakyo muru tugarejo asa tontong di pasu-pasu Tuhan kira warga muna asa bitang ma nasumiris opo ma nasumorop anak petong dehamu tujulan nero riris buru pe tuktoro asa horan cami tulang muna napas hatom pasugabi tuhamuna horas mamu berenami horas mamu saluhuna pamuron nami sirobuti mahami musik las mangiu mahita suri lapasaton ulos bandamang musik Kepada
ropa murwanda. Jadi di hamu permusik kami. Kamu musik nang ropa murwanda mion. Manong kami hula-hulana. Kamu mau musik tahu permusik. Limbo mulana segala raja silo raja do nai marata na adong di samaranon asa marna tapak maita sada maita asa lawi ta mangulosi ya ke berita mulai deh. Di pertikiano ni dokon dongas sabunguan muna ema punguan borbor mersada nadong di samaranon sekalian do di zon lau pasaton na ema anggaran dasar ni punguan ni. Jai maulaya tema di hamuna hamang boru nami marga menurung rodo kami salu nadison horong niak hula hula muna akka tulang muna doho anak tulang muna bariba muna saluhuna dinalaho pasahaton ulos si gajang rabu ondalan perhitian nami do mangido tu amat tade bata asa di paso-paso hamuna jala si gajang umur 7 luanon terlumobi ma dia mang boru nami saya gajang mau umurmu 7 lanon asa dong nalaho ay mama muda-mudai bahut pengamil hatani nama tua do nama dokon horbo situ kota dudai nasi sabang dawanu dia be pinopar ni amang burnami saya amat pada bata matotong nama masuk-masuk perlu mobil di hamuna 2 rodo kami itu di son akka opung muna hatani na tua do nama dokon dakkani hau toras sinna para saran ni sadua bolo burju hamuna marna toras burju marna dua jai disiakuk ni rohami ima opungmu disonon dokonon nami do songon nani dokon ni dua dakkani hari rang menna peak di tongani onan badammu mana so jadi sirang todimu ma tong marsi gonggoman upasahat tame ma ema ulos si gajang rabuan di hamuna permusik nami Ya benar. Ulang nami lagi. kami besian ima biasa do kita punguan di Siraja Borbor narung di Samarano ison do ibatu pahami do tu ima anggaratta biasa do kita margati sorengi nama caloisa jadi soni ma nang di hamuna amang boru do na boru malitang mapanggabi tumadalo si kadoan ari muna do naragabe lorat pa muna dua ma soni mo jahat aku tuamu amang boru sosomoni pe nang di hamuna berenami sono ni oron na si Julia selamat berbahagia Tuhan selalu memberkati sono di dokon ada dua rumah dokon jadi isom langsung di pasaat anggaran nih itu
Jadi Sony mari hamuna amang baru saat nisolu masa saat bortea tiga rasa hak mahita lele mangolu sahak matu panggabayan sahak mana tu pakorasan buti mah jadi masa time itu hamuna langsung mahal musik saya ada apa jadi Tete video kajian nami. Kamu selalu nyakka udah nami song-songan ini orang di ulang nami. Jadi magido kami di son mau pasak kami songon sobat nami Tuhan udah pola bean nona. Alana magido patiknya di tanah. oh kami jalan horas mulai ate Magido kajian mah. mulai ate bang bro Magido kajian mah. jadi di hamuna permusik nami pate nami alana dalam pasat mulus hol nama kami tuh bere nami pas kamu mah jolo musik nau par musik putih mah lagi deh What am I going to do?
mah ngejaloha kesatan nama kan ada kono mun hada tuh kami muna kami jalora Lahat mah dirajai bisa luhur pambayanan ni. Lahat hula-hula roh ulang sa luhur na. Ya Tuhan ima kalau samu ikat ni hani na mangalean. Lalu anak-anak man inagaran di Robean. Oras man kami kopaan ni manung beri-beri naman dialog. Ditapla naman. Jalan naman. Ikat na mangalean. kami jalora atong suni hasunod nami kami mah Majalo sitio. kami jalora atong super musik nami ada di sayur kami mah satu ulos holong ulos to tabu baik kamu mah ada lo godang hasadon na budi mah Sahat isori, sai sahatnya, jadi hotel. Horas mulai Jadi emang baru tuk songon dia peno tutu ima ulos solong nah pasahat kami tuhamuna amang baru nami. Didok na tua do tutu asa tinapul bulung sabi bilut put pinas paton monotuk songon dia peno amang baru. Nah boy pasahat kami tuhamuna amang baru nami salah luhut nama tutu amang baru nami makalason. Asa titim mana tinoba kolang-kolang pangarahuna monotuk songon dia pemang baru. Ulos na gajang ulos itoro rabu no pasahat kami tuhamuna amang boru nami tuhat tariwata mana toktong bangkohi pasu-pasuna jadi bu hamang boru langsung mahay mangulosi bere nami mau lihat emang Sun ma pasat kami sama sobat sumbangan. mau lihat emang boru mau lihat dos rohatta jadi songoni manang dihamuna par musik nami ay songon nasi terbigi suaranya bermusik kok. Iya, iya, iya. Oh gabi, pikir nanti asa pinasahan tuh pangarip kanon, asa tambah semangat na roha. Goyang-goyang anak kali, goyang-goyang sambil menari di tanah lapang.
bailah situ tu rohanami majalo sobbamuna ima tutu nahu jalo kami di sor siang kami pe amang boru hula muna dohonan nami maatong songon hatan ina tua asa dolok ni apa balo para saran ni liang horas sami atok saluhu na majalo mar lipat gada madi amang boru sikat ina mga liang asa bonan ni puli di dolok ni sitapongan roma tutu amang boru tu hamu akan nauli jala saya martabat ma dalan ni paca mautan tu hamu na betu raja ni amang boru nami dohonan nami maatong songon hatan ina tua asa tak pulak ni si bagading nahot di pardingdingan saat matutu raja ni amang boru nami si sada tahi si sada uluan namar domat tubuh molo saya doktong marsi pay ring-ringan asa balitan mababagi tumudal ho citadoan arita matutu gabi namar hula boru molo saya doktok kita rap marsi pa ulu-uluan asa di si tabatua parlingkoman ni si borok di bataro atong amang boru nomor 2 luhut mahita di parorot jadi ompe amang boru tu hasang-hatani na mahita mangalakah mau lihat matutu gabi majalah horas songoni manang di hamuna par musik nami Ya, memang jadi. Aisyah tabi jo amang adorak sa hujalo kami sahat isoy say sahat batingan horas matutu jadi imam ang baru imana kami dohonan nabi dotong songon hatani na tua asa tubuh malaklak tubuh si koro di dolok ni perbatua asa tuwa anak mamu tutu tubuh baru dongam muna may sahat tuna sa rumah tua asa digincang doa rirang di toruna pangongonan badang muna matong naso jadi sirang tod di muna toktong mamar si gomgom asa emeni si tabatua parlinggoman ni si borok di bataro tong nomor 2 horas mabere nami dohok boru nami di parorot jadi ope amang baru naik pasawaton nami wa ulus nami tuwere nami jadi sangoni manang di hamu par musik nami neng benang pasawaton nami ma amang ima ulus nami tuwere nami beda mamang musik namu partisi Jadi oke memburu buka saat kami madu kamu. Lihat